Koncha Kulamasum Lairon by Fagi Lonaba Mapam the Nomai Kamnakre, Nomaina Pandan Soklava Mium Rims the laying by Yaro Haidana Miam Irang Horakre. Kang Popi District Sarpaimana Police Station Gimanung Sanba Koncha Kulamasum Lairon by Fagi Lonaba Mapam Amada. Ngashi yuk nakolani mark sound ko thokna badagi lairon by fairom da leiba mi ahum nomai maruna pandana sokli soklaba makoi ahum gi manungda ani gi phibam di luna lairi makoi ahum hena phava ana lengi mathau tarakpan maram oiduna masing yamlaba central forcing na ngasi numijung aduwaida lamphel part leiba regional institute of medical sciences RIMS da layeng na bapuraki nomai maruna pandana soklaba makoi ahum adudi laimakong dagi Galen mang by face ay taraga mga demolding dagi paugolal songloi say taraga ni panamasum kang pokpi dagi Lulian dam by face ay taraga mapani tuan mapam ahum dagi miyoy ahum kamdaw na layron by famasum konsa kulgi marak numay na palaga soki pano habisi miyam gi asabu hangwari how kiba numay karani ki mamang naga gi miyoy taruk minung sima set amata yawda na matu kaklaga hatki habigi wahawda maramweraga Tampak lam da kuki sing boleh yang berpurak besuk manak ado waida lera mamiyam ni kan kiri. Makoi sathina tamthi bakangbu ni minung siya yau da ba makoi bukam do na tampak talayeng na berpurak liba no hai patu wapamadu social media ra thagat narak tuna yam na tuna viral rakhi. Makai kiadi ki makoi uhum layeng duna thamba yaroi hai wapam sing social media ra phungtuk narak pagaloi na masing yam la bamiyam na RIMS ta thom sin narakhi. Paus na makata na hai ana balayeng bulak pamiyoy kya masama natraga na makoy na mi purak laga layeng bagi thawang adu laptop laga RIMS ki casualty mamang da protest to bukhoroki thun na yang na naga gi nupi masum nupa kya masu RIMS thomsin rakhi asum masing yam khalak tuna hospital layeng dunu layriba kuki miyoy ahum madugi punsi da Khudong tingai oiba phibam ama mayo na rakhi masing yam laba central force masu Manipur police ki personal sing RIMS ki campus 1000 rakhi Assam Rifles ki CEO fawba yauna mapam maduna lakhi Mia madu hankina bahayda ya kidi maduna maram oraga casualty gi mamawtada tear gas shield sing kaporaki paus na makata na hai police na yamdrabada tear gas shield mangarum kapki maduna maram oraga khongjang sangsilamba mayamado RIMS ki gate mamang na intokpangki adubu masing yamlaba nupa adu RIMS ki gate wangwad saitholaga lakhi Atubagi oina RIMS pu sapaba phibam amada thamnabagi dama khongjang sangsinba lakpasing thingnaba police na khudaki oiba checkpost singbalaki RIMS ki akoibada security force sing saitholaga lakhi maram leithana RIMS ta sangbusu yankidi adubu ungkhatnabadi mekai edomda adum leiri Ansam gi executive member TP Naiding permission hai koki narco theories sing asibu kamdaw na RIMS hospital layeng na nabapurak libano makoi di mafam sita layeng gada banati kwaidi gi tamthiba mihat mi punchathaba minung sima set amati yawdaba naga gi misram tarukpu matup kak pangamba makoi di RIMS ta layeng gada banati Assam Rifles na makoi bu purakpu oiraga di makoi gi hospital puraga adum layeng biyu makoi na maram oiraga ngasi Manipur tangdu laita daba thaudok sing tholakpani RIMS pu misa miyam gi layeng pham oina tamsi maduna tana mihat pasing layeng laga thambadi sumro haki Tampaki CSO lusing basinga CM ga unakre tangdu laita draba Manipur se kanana ba maitai na lawgadaba thaudang gi nainakre Manipur thokliba tangdu laita daba thaudowa thoksinga sidagi Manipur kanana ba Missing yamba kanglub oiriba maitai singna kari thaudang lawgadagi haibegi matangda ngarang numidang chief minister na preside tawduna tampaki civil society organization sing lusing basing unaduna wa kanakre lenga ki official oiba paw amagi matung ina chief minister unaba to all Manipur United Club Organization amuko coordinating committee on Manipur integrity ko komi amasum Federation of Civil Society Organization Fox ki lusing basing saruyaki Manipur lenga ki maike minister yumnam khemsan bu home minister Gopidas Konthaujam na mating pangki thamoi de leba wapam sing tengthokna duna tang tungda horakadori ba mirol singda karamba Manipur ama thamgadori ba no haibedugi matangda civil society organization singna makoi gi aningba apama sing lengak ta phongdonki Manipur hauji aruba issue ama oirakli naga amasung kuki irang sigi matangna su maitai singna kari tawba yabagi haiba khanaki pausna makhatana hai naga singna maitai singa pullaga hauji nungsi sanana lemine amasung hiram kyara thabak tawminaba yanari adubo naga singi weba tokhaiba greater nagalim natragana naga singi weba administrative unit ama lingba haiba waphamdu hauji tokre haina lawba yarabra apun Manipur amu ohenna bo honaba nakal animakna yanarabra haibasi meke kyadi yuhang oina puthokna rakhi amaramna koki sahinga hingsaba tamthiraba mioi kangbu ni haiba khangli
मखोई कमदौना मैतै नागाना कनम थाउक्सिलगी मखादा वखल तहनगदोरिबनो कमदौना मखोइबु असुंब लंबीसिंग लमजिंगदगे हैबदो पाउताक पीबीनब लैंगाकी मैकैदगी थमलखी कोकोमीगी ओइनदी सही एसिगी मे अहुमदा पांगथोकिबा पीपल्स कन्वेंशन लौकिबा वरेप की कॉपी अमा खुसिनरदुना वरेपसिंग अदु थबकतु ऑनथोकलगनी मणिपुर इंगतप पुरकनी हैना फोंदोखी मे अहुमदा लौकिबा पीपल्स कन्वेंशन की वरेपसिंग अदुदा त्रोंग लाउपी अमसुम टीएम कसुंखुल अनी थोकिबा नारको टेरोरिस्टसिंगी सारमसतकी मिहातसिंग यानिंगदो फोंदोकपगा लोइनना थाउदोकसिंग अदुदा सिनरिबसिंग अथुबदा फाबा मसुम लोगी ओइबा अकन थबक लौखटपा यावरि मसिगी सुमथकता त्रोंग लाउबिगी थाउदोकता अंगांग अनी हाटखिबगा मरी लेनना संगसिनबा खोंजंग नहा अहुम सिखिबगी थाउदोक जुडिशियल इंक्वायरी सत्थानना लेंगक तक्सिनबा कोकी नार्को टेरोरिस्टसिंग मंगनबा अमसुंग ngमखै वांगबदगी लोगी वांगबदा मितोप संगसिलकपसिंग थिंगनबा थबक लौखटपना सिंगबा यावरि स्टेट गवर्नमेंट की माइकैदगी केमिकल फर्टिलाइजर सिजनबगी सांग हंथनब होनरी वाइखेमसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की खुथांग लौ सिंगुगी थबगासी प्रमोट तौदुना यारिबा मखै लौमीसिंगना केमिकल फर्टिलाइजर सिजनबगी सांग हंथनब होनरी हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमसाना फोंदोखरि खरीफ 2026 की ओइना चीफ मिनिस्टर फ्लैगशिप प्रोग्राम की मखादा ऊर्जा है मिंथोन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लॉन्च तौबा हार येंथोनबीदमक पूरीब ट्रक फ्लैग ऑफ तौबगी थौरमग मरी लेना चीफ मिनिस्टर वाफम फोंदोकलदुना मखाताना हाकिबदा लैंगा की मैकैदगी लौमी ख्वाइदगी अताब ममलद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पीरी सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस पुनिंग थौगनबा ऊर्जा इनिशिएटिव मखादा मार्केट हार बैग लुपा चमरीग मार्फू पीरीबा फार्मर सब्सिडाइज रेट ऑर्गेनिक बैग लुपा चनीग यांखैद फंगनी ममांगसगी सेप्टेम्बर थाद स्टेट लौमी सिजनब यूरिया बैग लाख 1.5 येंथोकी अदुबो लौमी हार फंगदबकी अवाब लेरिबसी कोनबा चहीसी हार येंथोकपदा आधार कार्ड अमसुम फार्मर कार्ड सिजनरगनी लोइनना ट्रांसपेरेंट ओइना मसुम सकथुंग सब्समान फंगनब लेंगान थबक पैखली हौज लेंगा की स्टॉक यूरिया हार बैग लाख 2 की मयाद लेरी स्टेट हार की अवाट लेती हार येंथोपी की थबा मथौ ताब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सथरब नियम सुम येंथोकनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मैकेदगी मसिगी प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट यामन कुपना मॉनिटर तौगनी लोइनना केमिकल फर्टिलाइजर बैग लौबदा ऑर्गेनिक हार केजी 5 की बैग पीरगने की गवर्नमेंट की मैकेदगी ऑर्गेनिक कल्टिवेशन मियेंग थमनुन हौजक पैखलीब थबक थोरमसिंग सिगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर मखातना हाकिबदा स्टेट असिगी लौ हेक्टर लिसिंग मरी रोम ऑर्गेनिक फार्मिंग सतबख्री मखाताना ऑर्गेनिक कल्टिवेशन की मखादा अहेंब लोफम क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सिजनदुना यारिबा मख केमिकल फर्टिलाइजर सिजनदना पोथोक सथोक पुथोनब अकनब मियेंग थमली केमिकल फर्टिलाइजर सिजनबना मखल मखा क्या की लाइना लेयों क्या नारी अदुबो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिजनबना लेहाव हेना फगत हनबदा असोबु मतिंग पांगली हाइखी कुकी अहुम असो अपन नंखिबगी थाउदोक गवर्नमेंट इंक्वायरी तौगदबनी ngase yuk pung tarulom taba matamda lailon Monloi village da NSN amasum ZUF ki cadresing attack sa tharakpadigi mi hum sokiba thawdo adugi matangda state amasum central government ki maikadigi mapung fawa investigation sa thakadabani loinana mafam maduru laidiba CRPF unit asi sindokadabani haina laimakong area sip organization thadorakpa chirolaman hairi sirolasina makhatana hairi bana soklabana ha ahum madu imphal layeng na pukibani adubo hospital gi wangbada miyam gi mob sa tharakpa maramna makoiba layeng bada hena nungnang ba pokal le maramaduna mari authorities की मैकेदगी खुदक हिरमसिगी मतंग मथौ ताब थबकसिंग लोखतुना सोक्लब मी हुमदु सेफ एंड सिक्योर environment amada medical treatment sathana appeal tawri NSN IM amasum ZUF ki cadre singna chamaga yankhai kani pan CRP battalion gi C company deploy tawriba lairon mulno amasum konchakul ani ki marak sangsilaga laisilakhi bas yamna haksina lawi hari